Buno mbabwate esukali kurwasa che company au obusi bw'ingano amavuta y'icimini kurwasa che company au amajani kurwasa company lya Ketiba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangi che company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyiranga mbabwate obukali obungi bunabono buyebwa bosombi gose transportation mbabwate obukali bwa forklift asibigo obukali bwa which customer care buli obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero dukumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Ouru complex eyurangi namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angina credit bank ime yomucho bosongo bakere simgo transact number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shiriki ni sano na ibero muti nyino yogata na kabero mwakano yobechirubere mirongo ebere ne tanomo mwanchu muligelinde no kwegena biyorando sia sole na gukwanire abwe gukwarigane kwenyora mwana maya yekyunga chisebere cyabono botukeliterane Seras Nyakunde asense muyimanyirio ni gare Wilson Makuli tangani anegati ali ngwarigane sia senchira yobwenga Igo abantu baminto nigo naichanete sana korora amage nakorutwa asa abaminto bande n'ekinyaruka n'abamura keungu market naso gutunda n'omurembe oyo kabiro mu gavana we county ya Kisumu Skechemso Maribungwae igagikere kiburaburu ekyo cyabete kigweneke keumbu asabuliro mugusi go jamo Igonto tageti amangana aria yoko na kuburukania na gosegesa umugusi and especially gesima igonto manyakanete buna abantu bomorembe abantu bobomo abantu bamasikania manene abarandi korwase gwadia gesimani go basabira abananchi asorongorwa gusi kobeko morembe vijana wetu waelewe uhai wao ni wa muhimu kushinda pesa yoyote. Pesa gani au ngapi unaweza patiwa uharibu maisha yako. Moraibe kiama gia People's Reparation Party Martha Karua ni garuro kubolia gochia sabasai gotigana gotumika bobe n'abana siasa. Karibu humanchumo ligelia go chake kionga huyo kabiro mu gavana mutangani be county ya Kisumu Skechemso Elvizo Maribungwae igabwa tani na baraibande ko gikali kisegene kiburaburo ekyo cyane kigwa hasensemo y'umucyokembo abwa somo sayomo asirobogi mubwaye kinga kicetaro y'abarai balinda mwana incheki yaita ukwana nagetembe asia bisia ime y'umucyo Nairobi ubasororo nigo muskongwa yatomengora yagochi asia mate yanyagosirosiemo yatogibuno murwani omuya homokonyete kinga kichaye asege siasa maulikito Daniel Ntiri aroboti rwasinjira yobwikira ukwaneme y'umucyo Nairobi nabalikia mangana Jumaini Maragoba muskongwae nigarokirie okogechiko kwae kubatakana nigikole kiga kilitukuli Juma ekieta kinga kichietaro yabarai balinda mwananchi aserogongo rwagusie
na kogeteba kobeki bosoko na kibwenete kugikiregwa ne chinguru chigoro igo abantu baminto nigo naichanete sana korora amagena korutwa asa baminto bande ne chinyaruka n'abamura mumanyete abagusi baminto nga chinyaruka chikoruta amagena abagusi nigo bare gukiroka chinyaruka chimbasuku kirungu market naso gutunda no murembe tali asoko basuka bayare tubo soku no ane singo taraga geta ni abantu bakumbuli nga governor chinyaruka chino cyagusina bukikanye kabireri ubona koranga no kunyumo gw'inyaruka cyita abagusi abanyaruka cya kirumbu cya sariti na kitua cyanga kitua bayiga abagusi gaki bayigo mangana kirumbu abagusi baminta aretire obunyira n'obunyireri asobora igwagusi ekiagera tuasaririe oboroso chingako chinsoni n'amasikali y'omugusi abagusi nigo bateretenga burayi mboranguru butabonete gwitira manyinga nakoleta ebirero asenko naye umugavana w'igo mukoro we county ya Kisii ngaburira abananchi koba maiso na kuligiriria igoro ya burayi bakubeka sicyabisi gocyasa mutukare bosyo natalia barayi baguturubani umurembe no gucyakyo buni bwaiganalya bagusi baminto saliturege saku no burayi gwagusi bagusi yo barenga barayi urigeri barayi baminto basikire kenyingima muwakanya cyane no wabitega go keumbu mwasaririe saidi murigeri muwakanya nyamweya nonera arwitega go keumbu mugako sikire a lawyer, one of the first lawyers in Kenya. Tuwagwata muwabaka babo sagi tukatwara unyunka tukatwara babo Sefania muunda nyini abantu ba masikani bareta masikani gusi igondo chenga ngusalitura masikani ase itugusi ekerore in leadership igore leader y'omuntu okogechete uyugwanchete omorogi omwibi nini panta ubose ukutuare balance na indi tu baiseko okorege ntuge koreta manyinga esege sako asense mwende nigarure ngora gochase amate yaye nyegusira mapinduzi na kumuteba kubumuga kurenge bumukya na werwete haso kumubatesia gesiasa nechenga kecho okora sokoboria obotuki bwime kwangwegwa na bakagirwa konyokerwe gatambo kirege tindi kirichiko utari gusikanaga kina bari muraso obugambi moke ubunyiwo bwabero bungega kinga kitwa beteiga kitwa koreteiga inchena atebete na nini nyenderete goteba na inde ekororeka nga balitura barayi wika shortly wikaturi tukwa negesa kuigeto kyo muzinga kyekwenda forward option gono no era bawantu tuakirite ndoje nga options chiaelire mbiyamo n'abaguzi minto bakinko basabirama ya mutigale na Nyasaye. Thank you very much. Amarieta anenjia mzee Bisomali Wongwae na renge gavana ya ino before. Thank you very much. Nkuruba terega taseni kia gatembe kurega somo cho Nairobi retara nengor kwa Daniel Untiri Biamono mulikito Daniel Untiri ha soroboturo de tuko liarero muraibi kiama gia People's Liberation Party Martha Karua igekirana sechinsemo chia Kisii asomoyiga okogora chia bisi chia kiamekyo okwana chingike icho nigaru kobolego chia sabarai nabo igabana siasa okora siasa chyo mulembe hasebo igakikiri chiburaburu chyo chia bete ensemo yake mbo mulikito dipon asanya na robotu rwa sinjira yobwekira Emambia ya lero ime kaunti ya Kisii nigo murai we kiama kia People's Liberation Party Martha Karua ara omujiga wokogoro we chabisi me kaunti ya Iga chisemo chenye mataro chikutoke bunge ya Kitutu Chache South. We are here to open the Kisii County branch office which I have just opened, and I want to take this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth as one people with one purpose and to ensure ya kwamba mambo ni 1
Ati mambo ni one time. Gukona ekerekyo ni gatebanga buna babwatani bekamye kyo ni go barachikokora chikampeni chabo anene bakuralia omurembe naboigo okuigwana asa abantu bonsi. Tutaendeleza kampeni zetu kwa njia ya amani. Tutauza sera zetu, hatutauza matusi, hatutauza utengano, na watu wakome mambo ya gunism. Komenta na yueni go arolekana gusimebia na kugikiria ebikore byo guturubania emeyega ao chinga kiane na kwanere gekore kyabo kyekolekana chinsemo chia Keumbu ebunge ya Nyaribari chache chinga ki linde mwananchi babwatetaro yabo ime yarugongo Rwagusi. Kama kijana alifariki pale Nairobi, yule alishutiwa ndani ya gari ya principal secretary. It is not worth it. Hata hapa Kisii pale Keumbu, mtu mmoja, ripoti zinasema mtu mmoja alifariki, wengine walijeruhiwa na magari pia iliharibiwa na mali. Mimi nasema siasa ifanywe kwa amani. Kura iko mfukoni mwako. Siwezi nikaitoa kinguvu. Nisikilize niseme yangu niondoke. Sikiliza mwingine aseme yake aondoke. Wewe ndio mwerevu, utajua ni wapi utapeleka kura. Omuri yeninga buri serikali kuburi gurube yebikora byobusalia kubwatekana nerete anane sector yoburendi uchesaba Kenya bonsi. Wale wako kwa serikali, jukumu la kumaliza gunism ni lenu. Ninyi ndio mnasimamia askari polisi, nasi tuko upande wa upinzani. Kama iko mmoja wetu wako na gunism, zote tuache hiyo mambo. Kenya ni yetu. Naweza kuishi bila kuwa kiongozi ameteuliwa, lakini siwezi kuishi bila nchi. So let us keep peace in Kenya. Today is Sabasaba. We commemorate and we remember those who shed their blood, because Sabasaba was the peak of the second liberation. We were so near yet so far. People lost lives, others were arrested, some were beaten up. We remember fondly that it is their footsteps that gave us the Constitution of 2010. Ulipotele kitazeni kia katembe kulege kaunti ya Kisii ili nigongoro kwa Dipon Asanya. Yemunu mulikito Dipon Asanya soro bochuru. Aba sae bekiumbe kia linda mwananchi nigobeso kire awigo kwene kibuna kuchikorobe kanali tukuli aramisi. Asogo chia kunyura bali babete bagusira magima abo nabo gukigarwa chingoma ase heturano yabete kwene kigwa asensemo ya Keumbu nikobego barubulira abananchi wesokya asobunge haso kubwaterana haso kurobekana uko. My name is Frida Onduso and I'm here with the Linda Mwananchi Gusii region team. We are here to address a very simple thing. When people were killed, others injured at Keumbu, we expected swift action from the National Police Service. We expected the government to take it seriously. People have been crying online, videos flying left, right and center with women shouting that people should be killed, and there is an entire public outcry concerning this matter. Now sadly, my fellow citizens, on the day that these people were arraigned in court, 7 suspects arraigned in court, and guess what? That case did not happen because the prosecutor and the arresting officers did not show up. As a matter of fact, there was no file to start the case in the first place. So we are asking this government, the KK government, is it that you are deaf and dumb? Is it that you cannot hear what boliga bantu bagosoka bakura bateba ngentekeneke be getinge mwensi ese mwabeta sabirense gabaraibe kanisa sabirense yiga chinga gichiri chia kale to batendingi mwana nseki bali gukwanira igoro yobo bibokoreka sense ekero bali gukwanese yali gotegerera imokango jipaba sasiroti baitu aba bishop baitu kemea mangana yagendereta bana inje bagokwa kira lituko. Please kora yo sengenjo buyakira kumugusina mwanya getinga nabantu bwato mulembe bagokaribisa abantu bandi bonse amanyinga aja goitekanga yaro abantu olova ga gunsaro olova rushing people. Please take charge onyo mwasinyu go take charge ekatibe ga goteba buyamanganayo onto kunyara kuyekirana karua baba goikirana bazo office bakora manganayo biamono sa. On Thursday the 9th
tunataka kutokea, kila mtu atokee. This time round hatutokei kama watu walinda mwananchi, hatutokei kama watu tunataka kuambia serikali, kwa sababu hamtaki kutujali sisi, wacha tujijali, tutokee tuambie watu tunataka amani, ama namna gani? Amani ndio tunataka, na tutakuwa tukitembea hadi hapo Kiumbu. Kama ni hizo ndizi tutakula hapo, na tuambie watu sisi tunataka amani. Omo MC wegwadi ya gesimo moske atutinya mino igarigania barandi bonsi korwase wadi ya kesima bune nchere ya moyo kuyarigani osiwa masabo ya womo he county ya Nyamira yarache gwekiranwa n'umura w'enso moske William Ruto asigi karekyo igo murembe ho basabiro murembe asabo igo bagikeli kibura buru ekyo cyabaire kikwenekirwa ime yagusi muri kitopoli kapokara n'oroboturwa sinjira yoboikira n'umusangerekano uri n'ikirengagio kwa n'ikibunensiga ya Kenya ngo saberwere omurembe nanene chinga kinsiga egendete kwirubira buso ubo obuchiri onene buri busyo uyu rakorekana matuka make imeye wadiga ya gisima igo rero twaje samasaba nande nguye banga tole ntwa chika omurai wese gwetera omugabano oito omuishimi wa Mosinyaribo acha amasabo ase Enyamire county nande amasabaye abere ase woti ekorugesima igo rais naintu buna ba Kristo bagesima na Banyamira na bali bonse baratake goto gocha esa masabo mwa ariganirigwe ase ngakiyi asogocha amasabo musangerekano yuga bwariganiwa muno mu MC bwadiga yagesima muske Ken atutinya mino nigo ayenekire nigo ratkunyara kaba oyo bumurembe musangerekano ratkunyara kaba wekeranwa muno murai bwenso muske William Samoei Ruto ase omurembe oganeriwe amangana siasa fayo egentekenne entutegete tosabe iga abantu baito bagesima ntutege omurembe kero magani agoja aina togotaka magani omorore pera mwao gosegara gisuguri chiao menye taba Krista bange batebire batege omagani yameno nigo abatoka chindagira ochase chikambi center au echo kiremeye wadi ya gesima chinga kichigo cyanyara kaba chikwero bya busyo bwo chikambi chiroberigo chaka ase no nyina bo abarandi abekena sajaiga bagende ko bakuganya omurembe kwenikiwe meyensiga ya Kenya na bagikire kiburabure chichakorekane miyo muchulia okeumbu ambina intu tobata muraba liyo bogambi kai baro bachigo chibakorwe binte kabirabiri abantu baito tigatosikane ayali asoro murengo oriore kabo ondeta yokorusyo takorwanyo rio ndore aso murengo yonde igenide gento giakora tu kiobosoku tutatake kegeranerwe na ndege kore geirorikane ase abagusi inche muno musasiroti na baminto twachire gaiga tore familia ya moya Nyasaye no ngembali ba kuruta ligena na bana ba Nyasaye balenge ase okomenya kwabo sense mbiya to kana manganaria ekera manganaria gusare familia obe gusi obe Nairobi oba Ndonsi igole se familia ya moya Kenya rendo bogima boyo mino na renda ebintu byaba mino ekyayo kuna kukurangirwa wakero yo moito igonto tageti amangana aria yokuna kuburukania na gosegesa umugusi and especially gesima igoto manyekanete buna abantu bomorembe abantu bobomo abantu bamasikania manene na ende twariganire karo yomo asogosanga asogosabere ense yeito na kubwa mono korento bomo bwichinsa mo chonsi asiritara Yesu igotore chikanisa chionsi buna abana abamo Nyasaye nchire tomenye gusi twanchere abantu bande bagocha gutokwania bakwayo ni birengereri byabo tobaeribaga bakwana ibirengereri byabo onye totageti ko motegerera kaindiri beranka burugera amasangaka buru tori chae kore bintu binde biragokonye kobuga togoitana ntutweka amaskani negento kiengenjo tosika barai bechinse mo chionsi kuripoteri gatasini kyobonjite kyagetembe kuruiga ase wadi ya gesima ebunga yabo gitutu wa Masabe County Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara yamuno mulikito Polycarp Okara hasoroboturu habara ibensemo yo kwamirira serikali ya Kenya linda mwananchi bali bakurige birogo AOMS ya Kenya ni golitsikura lero bomwerana asomo wanyo yo moime ya Nairobi abwasi bagikeli kiboraburo ekyo cyarorekanire asama tukabongwiga ukwana na waliki bamangana mu basorero baganiro bwena gokorekana asiamate ya nyagosira fini sentiosemo oyo manekandi na mapindusi oyo suri bogimo bwaye kubwatikana neburaburu yabetege kwenekigwa asensemo ya Kimbo muri kitupiusi biyogo na roboti rwa sinjira yobekera twegwete moisonde abali baire tu police bakairu kotini
akorende file yabe gasira na ki file gusira obokoro bore Kisii County wande bwere nende bwere na gunism nase omubuganio yomo ime omucho Nairobi abo ase bali bakwamereria serikali korwa sensemo yekiombekeri kia linda mwananchi banyana ko bagusangiririkana annemono bali bakorigia ebirogo ao egati yabo ebirogo byo MCA obujumbe obugavana nabo egoika women rep banyana ko bagochamo bunenchere ya moyo kwanira aserio gelimo nonye nabo nigo barekanire bakogikeria annemono siasa echichene ko bachikorekana ko bachimbe imense ya Kenya chinga kiba murusiria mamocho muraibu ense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto asekeria bagote babuna nigo siasa yanyereko bayakorekana yogoitera manyinga yogoita abantu goika gusiro bugima bwabo chinga kibono abantu aho bagendereta kuyakire kuko anamono asokorigia ebirogo imense ya Kenya. The incoming member of parliament of Embakasi East, nataka kuongelelea hii issue ya gunism. Please, the government of William Samoei Ruto, stop gunism. Hakuna vile tutakuwa na nchi yenye inaraniwa na goons. It is not the first time magoons wamecommit a crime in this country. Itakuwaje wenye walifanya kitendo Keumbu saa hii faili yao haipatikani kotini, and then we call ourselves we have a government. Egati ya barayi abo ngamona oyo kurigia ekero kyobo bujumbe imeye bunge ya Bubasie county ya Kisii oyo nyarakoboko gikeria anamona gotome ngora ya egochia se family ya nyakobego Syria osiemo oyo nyarakoboko nyora chingo machintendi ase chiro ya Keumbu na gogo Syria ubugima bwae gobasaba mutige kutumia abayishimiwa bande ko bachibesa elini muchaye guita abayishimiwa bande na abantu babo igali Keumbu ntwarocha abayishimiwa abakorenda abasigali mbaro barusitigu abande bakarusigu no enkorubo basi koruigale bakaletu mba Keumbu kolenda abantu bankuruta magena ba Zaire Janda igobo no gosorra abantu aba serikali momanyeta abantu bali baruta magena chikamera zinji abegetu media nje imugetia abantu bali twaroche bonse baruta magena toko basorra bonse babwatu babekume elinde osiemu na abande banyole justice. Russia's Nemayan Shukuru, woman rep aspirant Narok County. I'm here on behalf of Linda Mwananchi, and first to pass my condolences to the family of Vincent, who we lost during the Kisii County tour, and to urge my fellow youth, please don't be used by leaders against each other. You are increasing the loss of lives in this country. From the protest, we have been against loss of lives of the young people. Kindly, young people, stop the goonism. Tokenism is not the way that we want in this country. Youth should be given employment. Kindly ask for opportunities from these leaders. Let them not use you against each other, because if this is what is happening right now, then we don't know what 2027 will look like. Kindly don't be used against each other. Let Kenya be peaceful, and youth, please let's focus and register as voters so that next year we can bring the change that this country needs. Thank you. Yeah. Hii ni kitu ambayo tunakashifu kabisa. Hakuna mtu anafaa kupoteza maisha, hakuna mtu anafaa kuumia, hakuna biashara inafaa kuumia, kwamba kila mtu ana haki yake na tunalindwa na katiba kama nchi. Tufuate sheria ili tuishi maisha mazuri, na kila mtu kwa upande wa siasa tuache kutumia hii mambo tuache kutumia mambo ya maguns, kwa sababu kama mtu anaweza kuweka guns, mwingine pia anaweza kuweka guns. Tutaumizana na at the end of the day sisi ni mandugu na tutakuwa tunaumiza nchi yetu. Kuripotere taseni kia getembe korugiga egaso mucho Nairobi igonkoro kwa Pius okemwa biogo muno mulikito Pius biogo haso roboti ruo ya mate ya mokoro sense molia ya machuki ebunge ya Bubasie county ya Kisii nige erebero magega yo mugaka bwenkejo gosiria hobo gimobwaye kubwatikana ni chingoma beteka gutigerwa hasense ya Keumbu chingaki chietaro ya walinda mwananchi ukwana chingaki nige taseni kia getembe igo barule kokonywa konyoro bwene bo mwanjo mulikisodani runtiri oroboturwa sinjira yobekira egekore kyoguturubanigwa kumusabaro gisiasa asensemo ya Keumbu nigo kigendere kumusebirengerere ao abange bagenderete gukigikiria na kuboria abakegeruko imukari gwigatambo keregetindi kerichiko chinga kichicho hasikanyiro kiaria machuki imiagio nseri hase ward ya Masigi East Bubasie county ya Kisii ya matega nigireberero kubwatekana no gukwa kwa mugaka bwenkeiga egosira Vincent Osiemo Muchoge uyu munyakaine munubuna mapinduzi uyu sirete bumubwaye kubwatekana ni chingoma asensemo ya Keumbu Ijumaa yeta uchungu sana kwa familia yetu
kupoteza baba ambaye alikuwa kiungo wa familia and the sole provider of the family, aliyepoteza maisha yake kwa njia ambayo haifai. Asa mariga manene umumuroyo manene niganyure nchira banyoreta mangana iguru yugukwa watatu mwabo chinsa isano chabo tuko chinga kikonye aja kiri kumuligia asesimi amubekere chibese chigotumeka aseskuru nasi nkona usingirira bakonywe banyoro baine bwabo. Mtu ameanguka kutoka juu ya gari, alafu pia unatoa nguvu wapi ya kwenda kumpiga rungu kwa kichwa badala ya kumsaidia? Sasa sisi kama familia, all we ask is justice. Chinga kechicho abamenyi niko bagikiri egakoleke akoboria abo bisa abo banyimbo kwango yobo tuki ikitoko una abana bende yemo ikitoko una togo ito mwana ito omobasi ikigeko moko moita sobo ngionse liga di yabu no sobo nande moke komoita kaki abantu baita bagaka nabangina rera gwese more gaki gotukumeti intoko nyuomerana mwakorire gesiyombekebe abanyari bari baito gocha bobasi intoko nyuomerana bana bana baino mororese moko baira gosemba manyi gosengai tutagete komanya tanyore obone bwaye anyore justice ligere nonye nabari bakorte getendo keri tutagete kobarra bare coaching talinga nengenje twaro cheigoro ekatwarige tigoro tokaranga garenge kot baire tukotini kabanga sfairi chaberire ngakichifairi chikobora togoteba igamna into abagionseri nabo masige twasiri omwana orenge taya totabechiria igo toigwete babe obo maene tutagete maberusi atarabe kwembera ntotagete komanya obo maene Nkuruba terega tasene kyagetembe kurega se county ya Kisii eretrane ngoro kwa Daniel Untiri Bimwe muri kito Daniel Untiri ha soroboti uruo yamateye mo koro ha se kinyorugia kanani ime bunge ya Kitutu Masabe county Nyamirani gere no mugoko neje magega yo kwa gachiro nyumba no musamuri muya umwana siasa semeyo kirefu ogora ukwana chinga kichogora ni gate babuna na hagendete gusira chiamate cyukire no magania bene ase bunge yo muri kito Daniel Untiri no roboti rwasinjira yo gwekirano ina chirari tukuri rero asogosiro mwaka matimo oina nyora ujumbe kurwasa abantu bane background ngenyomba ya engotwere tabwati nyomba korara kero banga ujumbe asengejo nimbate program yo kwagachira abantu ba minto chinyomba igombo ate target yo achieve chinyomba emiyemo motare ko bochori ngateba ngatigambe ko mugako ya list ega nenche mubekire nyomba yae nachira na mabati twarosire nyomba ngobekira mabati rero ikina keke nekyandetaga kintu keni ya kabere yongo tebanga nokunya gotaraiga kunya kumanyore genta abantu babo tutwa masaba batagete okorerwa sobochori bogo chigucha bochori mbakorete babeira se oburai bwabono myakene baroche gasi egendete okoru netarakorwa lakini anene monekero barangari baga nenchembo mujumbo obo ase 2027 guchimutwe egenta abantu bane bandereire mono no komente basari nyirusiri nchiri busato chiri buisano nyare kuyekini kurugabu egera abana betu basome nenda abantu bane bantebiri nyasa yakungari baga mbo mujumbe asama ngana ya bana chintakana abana batabwate abayiburi abana babataka because the bursary is meant for the needy. Na soro bochuru manchumo ligali atonyoro motimo komoketo koirana tugende ne kyunga senjira yogoikira Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'inkano amavuta y'ikimene kurwasa che company ao
amajani kurwase kampani ya Keteba echumbia cancelled egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche kampani ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase kampani ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyiranga mbabwa tomokali obunje bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibigo bokali ba which customer care buli obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga asiri gurira mubuko asamange totalere asinsemo cha omu complex eyiranga namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angina credit bank ime yomucho bosongo bakere simbo transact number chabo 0111 161 500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusyuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event ao unabono eria catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 mwigo nabukututalira asa chabizi chetu imeyo muchobosongo asa magacho Auru Towers milongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi. Karibu na imde omwanchumo rigiriria abantu batano noyomo nigo basiria magimabo asabande gotigerwa chingo machimbe asoko baterani gwasumo wasukana gwepara asensemo ya Konza asepara ya Nairobi kogenda Mombasa mubasukano iyo nigo yabwaterani gari hiya Tamide amo nechitwa ibere amo nechigari chinde iyo ane kiwanu mu komanda wabanyanyimbe sub county ya Kalama ase county ya Machakos Patrick Gaitirira sabori abantera bako bamaiso chinga kibale para bunenchereyemo yo kwegerera magima y'abantu. OGW Sub County Police Commander Kalama. This morning we have a road traffic accident that is fatal that occurred at around 1 a.m. this morning. It involves 3 vehicles, 2 trailers and a bus. The trailer was coming from Mombasa to Nairobi, and there was a bus heading to Mombasa from Nairobi, from a Hamid company. What happened when they reached at the position, or rather the location of the accident, there was overtaking by one of the lorry. So as a result, there was head-on collision between the trailer and the bus. It was so serious
that on the spot we had 6 people who died and others, a number of them sustained serious and minor injuries and were rushed to Machakos Level 5 hospital. The trapped bodies have already been retrieved from the bus, and as we are talking, they have already been taken to Machakos Level 5 hospital mall. So my advice to all road users is to take caution, and especially when you are overtaking, be very careful. You can look at the distance and you see whether you will be able to make it. If not, Ekraba Kenya baba gwesoke na okorokorwekana ritukira rero helio haba Kenya besoke na kwenyura ritukuria 77 nigo bakorokorwekana so kwenyura abaraya bakoro abo barwanirite ense ya Kenya kwene kibuna nkoro sigwere kwebya ma ebingo muri kitupurani Nyakunde na roboti rwa Sinchira yobaikira kwangu. Maana yake walikuwa nasema ati mimi ndio napanga yale maneno yote, akaniambia mimi ati mara hii hawataniweka ndani, wana mpango mbaya zaidi ya kunidhuru. Kwa hivyo wakaniambia ati ni tujihadhari. We want honesty, we want justice. We want them to do in this country what we can do in India. If we are going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so. Buna ekoraba kira chitariki sana na ibere chumutienyi ugatano na kabere kira umwaka aiga imense ya Kenya. Niga aba Kenya bago sokia na kurubikana likunyora umwaka gweli bweyemo chimi kianda na merongo kianda ekero abarai buna Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga besogetie asensemo ya Kamukunji Nairobi kwa merilia uburai obobe imeye serikali. Ikiugi achite koirera ogwancherwa kwebiyama ebinge ime yense ya Kenya. Emyaka yetire nigo yanekiria abantu kubekwa byara anene mono balia bakurobekana. Litkolia lero buna enchira emo yukunyora 77 nigo chinsemo ao abakenya besokia abuase abanyanyimbo baenekigwa ase chinsemechu ime yumuchi Nairobi nigo ensemo yabarweniribo bwene babekwa byara na kuirwa ase bitaseni ao byabanyanyimbo. Abarwanili abuobo bwene wamanya bantu nigo babekwa byara ekero baroberetie guika ime yebunge. Ime yechinsemo chinde buna busi niga abakenya barekana kogendrane miremo yabo buna kawaida nona nekero abanyanyimbo abuwa babo bagutara na boigo osieka chinsemo chiepara buna amatuko agendrete gosuka bosio nigo litukeli ya 77 rigendete gosieriwa nechi serikali chigocha kulende okubulia kwa abakenya bangenkolia amatuko agocha na chigo chenchia elia abakenya baenekie buna babeire bagochengera demokrasia yabo nobotwereru. So sisi tunaambia the IG and the Murkomen that sisi badala nyinyi muendelee kungangana na wale goons wenye wana terrorize watu pale Thika Road, mnakuja kuangangana na protestants, watu wenye wamepatiwa freedom na article 37 kupresent petitions, ati sisi ndio mnatushika, sisi ndio mnatuona ni kama ma criminals. Hata kubali. Yinko ripoti ya Getembe iliyotaria na Brian Nyakundi. Biamuno muri kito Brian Nyakunde ha soroboti uro. Moini Inspector General wa nyimbo Douglas Kancha. Mwantoni General Dorcas Odori hamoni kiombe kia National Police Service NPS. Ikabana iliwe kwa bosibe kigambero na kwera nasi kibatanya ali kwimukeriwe gatambukero kubwatikana no guchika we kigambero. Kuro guchiko ko ase kigambero kia Kisumu no monachebi na Alfred Mabeya.
yo tebiri una batata boni ko babeire bakubuna lichiko aso gotabeka teneni Marieta yabo bisaba abanyanyimba babeire bagotumeka kinguru wetaniye kerango chingaki cyukurobekana. It is an affront to the rule of law. It is a breach of Article 10 of the Constitution. Court orders are not suggestions. They are not suggestions to be second-guessed. They are processes of challenging orders that anyone feels onerous. The first to third respondents would not be permitted to operate as if this country has no laws. We have noted with great regret that it would appear that institutions that are mandated to ensure compliance are taking the issue of reparations as excusing them from complying with accountability as regards the structural interdict. We want to reiterate that reparation do not take away structural accountability for members of NPS, for members of IPOA, and any other stakeholder that is a public body that is mandated to comply with the court orders that were given. The judge has categorically stated that the first to third respondents, that is the state department, that is the Attorney General, and also the Inspector General, should be summoned on the 21st of July to come and answer to why. Konyi humura wensu muske Profesa Kithure Kindiki ni gaterune serikali igendete korosie biti abunenchere ya moyo kini birengo by'ekikosori aigemejense ukwana nchinga kyatariro bwagachi begeti yataranta imeyo mucho Nairobi Kindiki ni gaterune serikali negendete ukini byegwa gose ebirengo byegwa sabasaye asabulira basabu gwehatanana no gutumekwa n'abana siasa. The last time tumekuwa na project kama hii ni miaka 39 imepita. The last time Kenya built a brand new stadium, international stadium, was in 1987 when we built the Kasarani International Sports Center. So mumeona ya kwamba kwa muda mrefu nchi yetu haijaweka uwekezaji katika mambo ya viwanja, mambo ya michezo kwa karibu miaka 40. Na ndio tunasema Rais Ruto ametusaidia sana kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha, lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha. Ile Nyayo Stadium vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo zitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. So we are doing not just Talanta Sports City, we are not only upgrading Kasarani and Nyayo Stadium, but we are also constructing 31 other stadium across the Republic of Kenya. Mimi nawashukuru sana. I really applaud you. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Tuendelee na hii ujenzi wa stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration. Ndio vijana wengi wapate kazi. Vijana wawe na wikiraga bumanchu mu ligerera nongo ikero mweli oba mangana maya yekiunga chinsebere cyabono butko kurende chikoraga chinsenye ningirane ngomanya senchira yo boikirano litero ne Cyrus Nyakunde asense muyimenyerero ni galinge Wilson Makoli mayichi kamera ni galinge Wilfred Matundura yana kichibi chana mali wa gukira senchira yo boikirano ni galinge DJ Artsen nago sabire tarubuligereria urubuya Paraka ninjo, ninjo etembe, ninjo darome, manana mazi, bangina ninjo. Mukiale vera sumi babo minto no mutindi natali o mukiale amasaka bukyanga kai
nyumba nchire boli okonyoro mung'ina boli nyakeuruti omong'ina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yote yomukiale nakia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyumba ne bugiranga yitorora lichoro mpangie korukwa abagesumi ile nyumba yo mwizeko tacheto bwera kama beke sumi ne seme ya moye nyumba era mukale ko usema kimoko yeroka mukiale bera sumi babo minto no mutindi na tari mukiale masikabi kyanga Bagaka ninjo etembe ninjo darome ninjo mangana mazi ninjo bagina ninjo Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari ku rwose company ao ubusi bw'ingano amavuta y'ikimini ku rwose company ao amajyani ku rwose company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale kirangice company ya Crown asibwe bakonya amabati ku rwose company ya MRM ayo ari ayeki size ao nabwo ni kirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyiranga mbabwato mukari omunye munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukari wa forklift asibwe mukari wa which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina credit bank ime yomuchi bosongo bakeresi bigotransact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.